Bismillahi tawakkaltu. Napa? Alallahi. Napa? La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Terlupa dong ang itu babu. Dia nak cini. Terlupa dong ang ipas sini. Cuma ini kada kui baca pasti sambung ni. Bismillah tawakkaltu la ilaha wala wala quwata. Dia nak sambung. Bismillahi tawakkaltu. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala wilawi baraka na onro alindrungaku untuk mas berserah diri ke dia. Aja naik kumalalang. Jadi bismillahi tawakkaltu. Asanna puang Allah Ta'ala unri bertawakal. Napaki makana alallahi tasarahkan di sini na akatana Allah langata alallahi komidi puang. Napala haula degaga elo uleku tama ka hilalang aku asataku. Yan na tunakada akali cukbu ko ripakai salamat na puang Allah Ta'ala. Deh na si sambung itu kui baca. Natalo ya tu. Itu yo pui di ijab mo bawa bismillahirrahmanirrahim. Ang kalalo natutuy ka na. Kay mausuna pa ng tengari chopo bola. Nasa ko me ko yo kay te chopo bola me ko kita mo pati rewa mo po. Di na pahangi. Ya sangi cukup di ni tengari icuku ki chopo bola. Kaya kasi chopo bola cukuki ulue ajojo na irita. Dan dalam ilmu hikmah itu ya ko amatengan nga tijokan tak de matulun na tawo ito ko melo makdom. Yan na ka jojo na ulun na. Tanra mentin. Yan na to na kada chopo bola, tan na chopo bola mo, tan na chopo bola mo. Roye, ulum mo yero mo chuku ke jojo na. Iya ko le gaga aja mo joka, abalaya to. Yo pwede tuloy chopo bola mi cengan demo yan dite chopo bola mo nakakuri. Gitu kan. Itu yang dipakai para ulama-ulama hikmah. Jadi itu ilmunya. Ya tapi ku ya naropak dongan ngena. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi tali bismillahi tawakkaltu depan. Ya kita batamay alita koro ilo permisi yo kupong Allah Taala. Ino to pe tawakkal bismillahi tawakkaltu. Ya kumakadani 'ala Allahi sinin na urusan ngidi ni pot. Wakata ya deka galian na. Kemudian tabaca nila haula deka ilo ulle kupong idi itu maupun lain. Yo kan ni maka dito pandita namun akan nak musibah di mereka. Jadi sampai kalau kak macarama mabalaka. Itu sebenarnya kuncinya di situ, Pak. Kemudian yang makanya nak macak itu jadi aki buah ki amala Pak Bu. Ia makanja ko cicam miyaki buah na dina pajak jala pahalan. Nah ya ko ki hade sa ucuk-ucuk ki megaika. Yang termasuk malajari itu. Tapi ia kumailo ki bicara apalah kami na malampe pahalana namanya ganasa na dita tanya masigi. Bukan masjid. Agak pelik. Mengalirkan air kata Nabi. Itu buah muslim. Ya kongka masigi idi tanggungi sumur bor. Yase ina masigi iya tu. Yase ina masigi. Magay iya masigi iya minakya pala ko tumasabaya. Iya sumur bor iya ko napake te majenne make palangi we jenne tapakotan ini nung bere-bere manci pasidakay noyo kura sari manci pasidakay mataruit natamma ura-ura aja na pero aja mak buah kemudian berdaun dan itu nitrogenya kita pakai itu manci pahala kemudian minum kita we patapulos sona patapulo ini na pecapu kuatan makanya mengalirkan air itu adalah pahala yang tidak pernah berhenti. Nah sabak namo ya dengan no mancingnya pelatoy. Matamay lo kutana. Jadi itu kuncinya. Jadi tasakamay cede maka nama bago masigi. De yami kolong rite masampaya ya nabong kraita masigi sa barat. Jadi ampo pudate kada ko masumbang ko masigi aja na cidi masigi ta sumbang. Paganda ilima aja ka manarutong intero kan kau mapata butukan to. Ya ko cidi miton ri narutong inte sa barat ikakaman ulo kada laba si. Yo pokok tatala kakurun deh maka raki barana itu kan makiro jadi banyak kan investasi aja nih cik di nonrong iya tapi kan Nabi kita maka mo mambana masjidan di dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah ni gini kita bangun masjid ukulino karena puang Allah Ta'ala maka itu masjid tanya karena puang Allah Ta'ala magi si salah nih pegawai syariat kalau mau masjid tanya karena puang Allah Ta'ala itu. Jangan itu masjid makin itu nabongkar Nabi. Dalam riwayat itu Nabi pernah membongkar satu masjid. Tak bangun di masjid nasun Nabi tabongkar. Karena tahu si salah. Kalau bangun masjid makin Nabi tabongkar itu. Supaya rewa IP menapa aja si salah. Jadi yang kata umah pangewa pakai syarat. Kalau bangun masjid sudah terbongkar aja.
Ya. Jadi itu, Pak itu, Pak itu masih itu, main kata saya tanggung aku tilalan nah, dan dia malaikat bawah. Iya. Anu cek deh tuh dari dia pengewangi. Iya, anu cek deh. Jadi masih alhamdulillah luar biasa ini Pak Bu. Sumbangan na tahu aku dia na pajak jalan ya, nonori masam pajak, tapi na marutuna, samaran. Ini makanya membana masjid dan pidunya lillahi ta'ala. Angkat tuh kalimat lillahi ta'ala. Dan dia mak bangun bawang. Jadi itu nak kena nalita. Nigi kita bangun sini masih deh. Yang penting ang kaandil takut tuh namo sampai ni sisa. Ang kana tama. Maka ni nabita ban Allah law ibangun kang istano kulal na suruga. Ye ko meki mapunay hotel ko suruga. Asuban yo ko masigi. Nasa bangka bolata pa pahalana din na pajak jalan. Namo din nasa pajang. Namo din ta sampajang. Tatatyon ka pa bolata. Maka menang dia nak sempajak, dia nak sempajak tetap ke bolana, dia minat tama. Kan makalani bangungan, dia nak kani patami suruga. Angka bolana tapi dia nak tama. Ina ti ampe podate magiro ko gamay na pasitonre akimi solawat tu saka ina maega aya iya ro. Si tonre iya ro tatogang isang pajang pasu isaka asidah ka kwe magi na may kaparenta iya ro sampajangi gunci na suruga. Iya ro pas sidak kay bolok ko suruga jadi namo raji mas sampaja ko dia sumbangan na dito kanon roy itu jadi makanaka di kanon dia saka kana di kanon na betul na ya kumeko ang kahotele mo maballo as sampaja ko mutama asidak ka ko nang kanon mo makanja tapi ya to si ko raji ni masadik kana dia na sampaja ang kanon na dia binatama ini man yan ro ampay si Tondra iya. Jadi rajin itu sampai macam tu panitia na palalo ko ta amal. Namo jadi na siya kata diser. Penting ada andil tak ko. Mulai ko matangangin na bangun tahu. Langsung semeta dereng kalian memang tidak lusak ta bawel ko. Pa ya ko di narapa panitia na langit tay kota. Tatapul meso na capu. Iyo poko langsung itamo ko roman na samming. Dia mungkin andre panitia ko samming. De nang pasti mak dekke makuiro. Iya. Naupahan na panguruso masigi ka. Nang ito ko masige pa pangurusin na may karupan ang kagunci pok, ang kagunci pas, ang kagunci Inggris, katogunci polo, katogunci tatdeng. Kaya sarnya itu pangurusin ang katogunci pok ka. Kaya sa gunci pok ka desi sa gaga panguruso. Ang kamiasan na tama tapi dia nakalupa. Gunci pok kaya to. Ang katogunci pas, sidi memang di sana jama aga mapatulam pun di bawah. Isuroy mapatura dio na sa iko sila ito di bisagi. Ika, yung bawang ase na pasado na pura di mati ni inada sa gonchipas tapi enggak tahu tuh goncing Inggris wala na meron malak gamay le na mapel ale na masaling ale na bagle na kamal ito may manchagi maka ale na manang ang katuwa ko jadi itu panguruso masigi kamana ang katuwa goncitat de lang kalupa jadi sapa na wisag ba ng panitia masigi hindi na magampat to euros sa masigi de may makan ako din na tumakanja to mapatching atin na betul-betul ikhlas mengurus tegang tapi matan ramatonto yan ang kanataw tuo ko masigi pasti to limasus ako tilalan. Tapi ya ko napatuoy masigi itu insyaallah madike. Tapi ya ko tuoy ko masigi itu manrasa. Jadi tapatuoy masigi aja tatuo ko masigi. Ya. Si salah tuh. Iya. Iya, si salah. Iya ko ipatuoy masigi ibantoy deto malasaro. Iya ko tuo ko masigi tulis sapa aja manang kasarona. Si salah tuh. Iya. Jadi tapakan yakin kung masigi iurus itu insyaallah kabarakan iya guruku babu napodang tanah timbunan na ba masigi madaki ko sandala enak itaw ka yang pay naludus sandala na komelo itaw pagkarangan na masigi itaw ka ko dulu pertanggungjawaban ng tulo na pangalata na mga kay kataw na mo pangata na masigi na redaktor ba nilai ko may aga iya okay ba pala sandala na mitawla na kumadaki makanya mas sandala puli bulano ko miulo na pala na masigi na taro kamo to sandala na ilala na paki di na palabay masuyo onrolada na matika magay iya na ro pura riwaya na pudang ang katawna di pala pagkaroma minasili kang ngisi 500 itaw tertunda tama suruga untuk meminta kehalalannya uli manre daging ngunta ko bulana sahaba na ipaihidang kang daging ngunta natakong kay sina magoro rewa ilaw bolana darat na tawinola darat karumana nang kay rodagi to di nakare di na may lagka
Lipangi sepi di pelapaka romana teh nasilikan ngisi 500 itu tertunda sama surga gara-gara untuk meminta kehalalan itu di pelapaka romana. Maga pe dicapak lokana teh la bawa. Kalau pas saya maco balas saya mapa mulai wirine di jalan tu wirine lota. Nama-nama ikan. Ay kana kena. Iya. Pakai nggak kaya? Dia nama gampang Pak Bu. Makanya ibu-ibu bapak-bapak upasangi ternyata jo arone makun rejo lupa iya mereka. Angka kamma panne na bali bolata at tarosate na batu nama pabuti di penarewa angka sana ko bola di narewa. Bakoro na dia saya tadi di parewa mana. Parewa. Ajak lalu nangka urusata dena salasai na tomate. Ajak lalu. Makanya Abu Bakar itu agak padongan na epo ajak lalu gaga sangkut. Takulah ko tawe. Ajak to gaga sangkut. Tanah dalam Korea. Umat. Mega to tahu masalah Pak. Ya kong kadina yinran. Aga sama oko besurimon rusinga ko. Tahu sigilingan ko tak na ito. Dena pahangi maka da iya ko walena minrang. Itajang ni maka maja. Dena mungkin tama suruh ko dena selesai. Tapi ya ko alena pinrangang ini tewe. De to nawat ditama ya to tahu na reko dena selesai urusan. Makanya inrang papinrang dua-duanya menunda orang masuk surga. Ya aja tak kada. Alena mo minran, cocok ni ya ko alena minran tetap dia tama suruga. Apa ipasilolongan iyolo na pakiwa ditama. Idi to na pun na mata jato ni iwaja. Pada di makanya di maliang tike tapi alena makatan ni tike akan ditigaw. Kana aja jo mula pala manjo na tahu ya to bawajaran ya to pamakatan nga tekon ni. Iya na to na kada po ngalatal kala naya. Pantasan aku khairul lakum. Jika engkau putihkan, maafkan ketika dia berutang, kau memaafkan khairul lakum. Itu yang lebih baik bagimu di sisi Allah. Maka nasabak nalawa manang ni. Makanya kung kaditanin rate tanya kang ibu aja mo tapodangi. Tanya kang po. Iya ko nawaja iya ro inran na utarime po. Tapi iya ko denu lewaja uhalalakan supaya dia halangi ka mata ko sulumon. Aja mo tapodangi kade kung waja wale ka dena waja itu. Tawasya kang yana tahe na ang katuyano min ragi di kupura 5 juta na. Iya tu ko nawaja ina alam mo. Ali ko na wajah. Tapi iya ko din na wajah din ule wajah ina halalakan. Kasi tahu begitu supaya dia halangi kimat. Yan itu nak kada po Allah Taala. Itulah yang lebih baik di sisimu seandainya engkau mengatakan. Apa iya ron na ro di palapaka Roma miya silikang isi 500 itu tertunda tama surga. Maka je ko to ko bangi matajang na di gaga cinongan ko pada masang. Tatot si tatot na di gaga tudang ang kataw nangi ko pusana ang kataw daram miti ko capak na ulot na nataro pala. Sejak kamatan na 10 na. Hanya menunggu masalah kecil. Yan na tunah kanabita aja mulamay. Mati lampu. Oh si tangani 12. Iklangi jolo. Oh peringerangi. Satu. Iya. Satu. Oh iya. Jadi itu kuncinya Pak Bu. Perlu ki matika ya. Inaron nama kadekong ka aga-aga Pak Bu tapak katalan. Mega masalah makopai. Nangga dia semitaw. Loki botinge ang kagagan na tayala mapabuting bali bolata masari bali bolata ang kasate na kabipana yala panena latu boleh capui sate na dinarewa panel ang kamisan na tekro hadyan ula panena yan natarumoy aja lalu itu semua menghalangi masuk ke dalam surga. Iya. Ketika itu bahayanya Pak. Nah ya kode ini pikiri ke numake masolan. Iya. Karena ini yang bahaya. Kemudian upasangi walaupun angka amala makan jalan da ijama kutuci antri. Angka amala kutuci antri makadina litta angka umma kumantu napai malala loku pada masyar ni jempu ku malaikat atas perintah Allah kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Jadi angka tu tahu dia lalu nolai teten ni siratal mustaqim. De to na law anter ko pada masa de dan itu hadis Nabi.
Pak yo komo paro antri ko pada masya makin nabi ya koko ko barisangi yo lo malala lo monri 5 taw mo lalangi lo monri nang pemudapi capat na barisangi monri ya ko malala lo bandre ko talu 10 taw ya ko taw ci di sapa na kurusun na monro tekon yan na to ampay aja na to mabela taw pagkajene na bawang ipasipulong ko galungin na pa taw ci di sapa ari gitilaw pa sa taw ci di sapa na di ka nomor HP na di gaga mataw-taw nga macan ni mga marah ko di gaga onro tudangan di gaga onro nga chino hanya mencari kehalalan hal kecil manrasa ki yan na to ampay natin nabita ilang mataw kung kailan na ko di tanggung magay nasa baya ko ni Surimon Riliwan ni Regina nasa nabita salamat po mo palinong kabigyan at tagong itago lalo nasa ba magi musis sa ito to matomo ko Surimon di pigaga to mangisa tanay natuto magala palintik pala magala pa solo yung galon na taon mahigat perlu kimatika apalagi nung masalah memangnya aja yang bicara iya aja kayak namun jelo ki mapangaji makokobo mandari tong ketuan reharayan kaya mabagi kue kota itayali dua namanya tuh nacidi niya tuh halala kecuali nale memang ipanitia kada tala ni dua dia na mereka ya kuyala cidi na ya sila kecidi na pamakada takalamoy dia tetay haram nasawang kaya sa haram li gairiha angka sa haram li satiha ya ko haram li satiha berarti haram bendana bawi darah bangkai darah itu semua haram li satiha angka ya sang haram li gairiha halala bendana tapi haram ni karena prosesnya you know rasa li satiha mabagi nasi kota itayalay dua itu haram li gairiha iya ko yan rito mapatang hati tahu na mo pole mapangaji dia kan ingar na cara manustas icara maga pa cara makaja aga nasa desa aga na 2 kota nala iya ang kato tu macha cindi ni tapi napalimbay sana nabisa chule na aja takali chu iya Matika ki, rewa ilaw boleh ni panrengan na DJ kami makaling baca. Ipangajari tu 5 tamusuk. Isuri tu 5 kala tulidi mana? Magay anu mapattatamu ko din. Tuliang kanya na dogi chede ustaz magi na makakulo na mo kompresor di baru dito na mainga. Anu masalah. Sama magay kullu rahmin nabati min harami panarolan. Sinin na anu harangnya tago kota kale api naraka papacing aja lalo pa po. Aja tercapai. Lakay manri masusah diga katanangan ko rumah tangga namuci di ko rumah barangka padami kong kaagagan na tayo biar alatta aja lalu atika ki iro jama-jamangnya mesti ne wajah bisa 10 misalnya si juta tapi to mala 5 juta maka natakal mi dia ladina ya 5 juta aga nasab dalam diskusi saya dapatkan orang yang mengambil sesuatu dengan melampaui batas maka Allah akan membuka pintu supaya semua itu akan keluar kembali. Tapi orang yang mengambil sesuai dengan haknya, maka Allah akan menutup pintu sehingga rezeki itu tidak keluar mengalir. Makanya kebiasa tu tahu Pak tas 10 juta na lolong masih ulang tapi nak na ilasa anak Pak bureci di pajuta na nak bawa di mainan. Iya, angka tahu mancaji honorer mo kasi kolangi masam mga anak na bodres na pandregi na mainan. Iya. Magi na mega tahu sogi tanya Pak bureci ngapun nan redeno 5 decen. Padahal ya ko tahu kasih si malasa lawing malas si rupa Pak burana Pak burari banan re mainan si. Magay, karena Allah menutup itu. Ginariasan nampak baraka dan lebo Allah Ta'ala. Hakika, aja tersembara malah gagal. Karena pasti dibukakan kutanyahan. Magay, malagi itu mereka makan. May gaji pulen na lang kay kutan pilih sa kadaga wali. Di ka, kasag di wali. Magi pinang kaguru honorer, tatalurato ni sa bugaji na sila. Uy, masicil mo turok man. Kinri pole, natuto ibu Allah Ta'ala pengeluarannya. Sehingga rezekinya akan tinggal. Ginariasan sa baraka. Tapi angka tahu 10-20 juta na lolong sulat tapi dia sekarang nanti kenapa dibukakan supaya dia keluar karena tidak ada berkah di dalam. Perlu kimatika sekarang. Nih, kalau masalah jadi mana? Tahindari mana? Dia itu na capu dari halala na po halata layan rin na tumati dia na capu. Nakapitu macam ni malaika sapar kita ya ko dia nagaga. Na pamangini do jilin mata sara itu tanda bahwa ini sudah jadi. Kemudian larilah ko langka itu ke 7 langka itu. Wai macam kayak pada wai saya. Betul lo kusul biaya. Berarti itu sudah tanda bahwa rezekimu sudah mulai itu. Menasab. Nah dia na campur tu Pak. Nama kadami itu dah lee. Gana mina lebih dia na kurang.
Itu gak tahu kurak dalek nah, dicukupkan dan dilebihkan. Kaya kata palabiang dalek nah, tahu macam mak bagi. Tapi ya kode na macam mak bagi na paliti ipong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai kata yaling nga sugiran, sisa na din na mabasa, liti itu sugiran ni magkaro na sa magi dikasih amanah tapi dia tidak tunaikan. Makanya kung nalingi dalay pong Allah Ta'ala, yero tapatingan ramah bagian yan. Aga nasa pong Allah Ta'ala punagi malaikat, ini hambaku amanah. Maka serahkan kembali. Makanya yang katuto lay pancing ako pong Allah Ta'ala, yali dale, tapi dia napasui, liti itu dale. Nasabak tugas ta memang sebagai khalifah untuk membagi rezeki. Yan na kanabita, asidak ako, degaga tau kasi asin na sabak pasidak. Nasabak ni sa pong Allah Ta'ala, aja na dyan na po niya. Bupati na bawa kung katim sukses na nali duy na din ang bagay kita pamakragin muling mo rito din ito malay mako mati itu apa don rupa tu itu oko bupati itu pak kung kapajaba aga tim sukses si bawa relawan din na padat iya itu to 5 digit tim sukses paano mo ikala kung gawa na sukses to asan na mo ba tim sukses iya itu dia sa manrasa relawan pacak kuy na di kang nalulung sana relawan si salah tuh memang kayaknya ya nang kena tim sukses aja mau malah agaman angkat tuh palulungan lah kumaka dari relawan wah itu kemudian 5 piman ya sama si tanganan 12 makuy kaya gataw ya ronasan na binta makadade na anter ko para masyam nasabak napay malala di jampo siapa itu kata nabi makin na binta nanigi-nigi taw masidakka denisang ni makadaniga na sidakay. Iya ro tau isidakay iya de to nisang ni makadaniga sidakay. Ya ji tau masumbang de nisang ni tau na sumba, tau isumbang de to nisang ni makadaniga sumbang. Agar na sudah minta orang itu baru berjalan menuju kepada masyar sudah dijemput oleh malaikat dibawa ke ila rafiqil a'la. Dalam riwayat itu disebutkan orang-orang yang berjalan bersamanya itu bertanya, makutan, kayak gila ya, nungke tak nak si bawa ki malah nak di bawah, kayak gila, maka ada yang mengambilnya. Wong Allah Ta'ala masurul. Nah, makanya yang naruh tajama bu, sampano nilala. Maka lebih ke carana, maka mutu galalan angka pesantren mau kampung tak ada ini kegiatan. Kada ini sama tu maka dani gayale. Iya, usahakan inang kapasi dekat rahasia. Talipongi pimpinan pesantren atau talipongi pimpinan tadi ustaz kagak nak yatim kagak nak kurang mampu kutu maka pelakuran kadai angka tabi siaga pak kemajana sulam anak-anak kutu maka 500 apa iya pawajaran tapi nilo tulung aja tepodang ro anak maka dia wajaran aja nanta podang asan aja tu nanta bidang atau aja tu tepodang ro anak maka dia bantu selesai matu masih koler ro anak si runtuk ki saliwat tidak pernah kita tahu bahwa kita yang membantu ina rona sana binta tau mas sidakai ini seni gana sidakai tau isidakai jadi tau di seni makrani ke sidakai nih itu orang yang dijemput langsung yo pokok napa si pulung na ya tingin apa naling apal napa ipoto lay balintir mo bayo na langsung iya makanya usahakan inang keamal rahasia yang orang tidak tahu nah sabaya tu pas sidaka ka matingkat-tingkat angka pas sidaka eta wisuruh malay bisa masih ada kamakor. Angkat tamilaw sumbang at akadaya kagunci unra di kuloni tala. Dia nulay perang apa makalaki dia kunalaman. Capu gitu. Iya. Itu sedekah yang bukan kita yang menentukan. Dia sendiri yang mengambil berapa dia mau ambil. Iya. Angkat tu magampang. Kung kagagaya katani na macari pa nakatamilaw sumbang kada ikuti man kanto ko laban ko sa memola. Iya, makanya dia tuh aja nih dikirim mencari beli makulin aku tidak bisa metala. Maka dah wahai maka watannya itu stas. Pakai yang kedua. Apa masang kita po kantor tak? Ya nalalo cilengan kita tutup mata tak. Disiagi-siagi kita jemput kurang tapatan ko cilengan aja tidak itu hadis qudsi. Maka di pong Allah Ta'ala nigi atak kumalenga dia nabilangan nggak nalenga dia itu bilangan beberapa itu jadi jauh. Yo pokok ikat tangina disirahat di soros si kayak pertama. Nasa meninggal ada ya to na buru ya to na dimasak itu jadi itu ada amal-amal rahasia itu Bapak. Jadi makanya pasang ini penutup jangan semua ibadah itu transaksional mestinya angka pakasiweta memang betul-betul mahabbah ilallah sikiri subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu bisa dihitung sholat sunnah duha bisa dihitung sholat sunnah tahajud bisa dihitung sholat sunnah rawatib bisa dihitung. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan setiap lafaz.
Tapi mesti ang kapagkasiyat di nalampakan nilillah. Di gaga hitungannya. Karena hanya kalbu yang dekat dengan Allah. Itulah yang disebut dengan tafakkur. Magi na yasi kedudukan na tafakkuro ini isang pajasuna. Makin nabi si jam di tafakkuro. Masarolat ini masang pajasuna isi sekuratan. Kenapa? Karena dia tidak punya lafaz, tapi dia hanya dekat dengan Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, siapa kalbu yang dirindukan oleh Allah dan menjadi orang-orang pilihan di hadapan Allah adalah ketika ada orang berkumpul, berbicara, tapi kalbunya terkoneksi dengan Allah, walaupun dia berbicara dengan manusia. Itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah. Daripada yang mengatakan ini bilan-bilan tapi mak gosip, ini udah beda bilan-bilan. Jadi bukan tasbih yang menjadi ukuran, tapi bagaimana kalbu kita bisa dekat merasakan kehadiran Allah. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.